Sa pojavom modernog doba došlo je do sve veće migracije stanovništva u gradove, zbog čega pojedinci osjećaju sve veći pritisak života. Građani su suočeni sa problemima parkinga, gradskog saobraćaja, zagađenja vazduha. Kako bi se povećao kvalitet života, neophodno je da se koriste savremena tehnološka rešenja i metode obrade podataka, Open Data, Open Services i Open Innovation. We Live je novi koncept razvoja zasnovan na mobilnoj tehnologiji. Umrežavanjem gradskih institucija, malih i srednjih preduzeća i građana stvaramo We Government ekosistem Novog Sada. Time ostvarujemo zajednički cilj, poboljšanje i olakšavanje života u našem gradu. Jedna od mogućnosti korišćenja dostupnih otvorenih podataka jeste mobilna aplikacija Relocation Advisor, koja na inovativan način pomaže građanima pri selidbi. Putem ove aplikacije građanima su dostupni podaci o kvalitetu vazduha, blizini parkova, domova zdravlja, apoteka, prodavnica, vrtića, škola, linijama gradskog prevoza i parking mestima. Građani imaju priliku da dobiju bolji uvid o lokaciji koja ih zanima. Pretvorite vaše potrebe u ideje i buduće gradske servise. Postanite deo We Live tima koji svet poima kao otvoreno mesto za primjenu globalnih rešenja u vlastitoj sredini.